ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatnya Ibrahim putranya ini sedang dalam keadaan sekarat. Sudah ambil meninggal itu. Napasnya tinggal satu-satu. Netra kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tazrifani deleweran karone. Jadi yang mempersoalkan itu Wakil Abdurrahman bin Auf, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Abdurrahman bin Auf itu yang persoalkan Kanjeng Nabi kok muwon putrane kapundhut itu. Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat, mempunyai belas kasihan, mempunyai rasa kasih, mempunyai rasa sayang. Jadi delok pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yardu. Jadi kalau kita itu sedih enggak masalah. Kalau misalnya ada orang dekat kita, orang yang kita sayangi meninggal, lalu kita menangis, kita mensedih, itu enggak apa-apa. Asal nangis boleh, sedih boleh, tapi tetetelan itu ning Arab iku padha karo ning kene. Dadi ora mau trimo nangis tok, ono tetetelan barang. Ning kene kok ana anake mati. Cung, klambimu lagi jadi, mbok tinggal mati, ngono iku mbek tetetelan nangis ngono iku. Itu enggak oleh. Ku nek konangan Sayyidina Umar jikokno lemah di pampukno ning gone cangkem ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa rawat Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu ahli baitika habbu ilaik. Ngriwayatake sapa Imam Tirmidzi an Anasin sang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, suilan nabiyyu disuni pirsa, ditanya sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu ahli baitika utawi pundi keluarga panjenengan, ahlu baitika keluarga dalem panjenengan, ahabbu ingkang langkung disemeni ilaika datang panjenengan. Dari antara keluarga itu siapa yang panjenengan cintai, lebih panjenengan cintai? Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan wal Husain. Ahlu bait sing paling tak cintai ku Al Hasan wal Husain, wayah beliau putranya Sayyidatina Fatimah. Wa kana yaqulu lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi li Fatimah marang putrine Sayyidatina Fatimah alaihi salam, ud'i li ibnayya, undangno sira wadon li kanggo ingsun, ibnayya ing anak loro ingsun. Maksude Sayyidina putra wayahe Sayyidina Hasan wal Husain. Fayasumuhuma mongko ngesun dapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngambung sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Al Hasan wal Husain, bayadumuhuma lan
ndekap apa ndekap ngrangkul sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Al Hasan wal Husain ilaihi marang Kanjeng Rasul radhiyallahu yadumu ilayya iku ngrangkul menggabungkan ke dirinya ya. Yadumu ilaihi iku satu anunan ya. Satu makna wa yadumuhum wa yadummu huma ilaihi marang Kanjeng Rasul radhiyallahu anhuma. Di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo putra wayahe terutama Al Hasan wal Husain itu luar biasa sayangnya itu ya. Ana riwayat sing Kanjeng Nabi lagi sholat barang itu gendong Sayyidina Hasan itu. Nah iki anune apa ceritane rapat Anas bin Malik ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa ndawuhi putrine, aku jake undangno anuku anak-anakku putu-putuku loroku. Terus dirangkul, digendong, disun. Wa min rahmatiku termasuk kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Wa min rahmatihi nek ora duwe kasih sayang ora mungkin ana ngrangkul ana ngesun barang kan ora mungkin. Itu kan tanda kasih sayang yang kelihatan sekali. Wa min rahmatihi lan iku termasuk wong Arab sing terutama sing pedalaman iku ora tau nambung anake bareng ora tau gawok nek roh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ya memang tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Jadi orang itu ono sing diparingi Gusti Allah kasih sayang sehingga mudah menyayangi orang, ada yang tidak diberi. Jadi kadang-kadang sing seharusnya disayangi barang anake barang ya ora. Mergo gak diberi rahmat di dalam dirinya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianugerahi Allah Ta'ala rahmat yang luar biasa karena memang diutus rahmatan lil alamin, merahmati alam semesta, tidak hanya keluarganya dan umatnya tapi juga sampai ke alam ya. Wa min rahmati lan iku termasuk rahmate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisibyani kelawan bocah-bocah cilik. Wa khubilan demene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li idkhalis surur kanggo nglebokake kegembiraan alaihi mengatase sibyan utawi anaustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya nalikane ditekani ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi awali mayudrak lawan kawitane barang yudraku kang ditemu ya ma minal faqihati saking buah-buahan yuktihi maringake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing awalu mayudrak liman marang wong yakunu kang ana ya man ana iku fil majlis ing dalem majlis minasibyani sange bocah-bocah cilik ku ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyayangi anak-anak dan suka sekali membuat anak-anak itu gembira. Suka memberi, jadi nek ana wong tua iku nek bocah cilik seneng ra karo-karoan terus juga tukokno permen barang itu idkhalus surur dia
kepada anak-anak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nek diaturi apa biasanya nek panen kurma apa panen anggur itu yang pertama itu undoan yang pertama itu Kanjeng Nabi diaturi ya mbekan tani-petani itu. Lha iku nek wayahe ngono kuwi Kanjeng Nabi diaturi buah-buahan sing baru dipetik pada panen pertama. Iku ning kono ana bocah mesti terus diparingno bocah-bocah iku. Ya. Itu karena belas kasihnya kepada anak-anak. Kama rawat Tabrani kaya dering riwayatake sapa Imam Tabrani an Ibnu Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annan nabiyya satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya nalikane di tekani diatekake diaturi ngono wae lah ya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diteri bibaku roti samrah kelawan kawitane wah jadi iku mau sing tak kandhano jadi buah yang pertama pada waktu panen itu buah yang pertama itu diambil Kanjeng Nabi dikasih kehormatan untuk mencicipi itu. Iku bakaratus samrah awaluha. Bakaratus samrah itu artinya awaluha kawitane wawan baru keluar itu. Kanjeng Nabi terus gembira nek diparingi ngono ya diaturi buah-buah yang pertama kali itu. Wadoa kalau Kanjeng Nabi diaturi itu buah itu lalu diambil wadoa ala ainai. Oh. Diletakkan nyelehake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ing bakuratus tamrah iku mau ala ainai ing atase netra kaliye Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ala safataihi mongko keri-keri ngatasé lambe kaliye Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru apa namanya dipetik pertama kali. Wa qala lan donga sapa Kanjeng Nabi Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu. Aturane ngono kuwi nek duwe buah-buahan itu Kanjeng Nabi lalu ndonga Allahumma duh Gusti Allah kama araitana kados dene merohaken panjenengan ing kita awalahu ing kawitane buah menika fa'arina mongko mugi nedahaken panjenengan ing kita akhirahu ing akhire buah menika dipundhut diletakna ngene anu terus matur ning Gusti Allah taala Allahumma kama araitana awalahu fa'arina akhirahu summa yu'tihi mongko keri-keri maringake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing awalul samrah mau kawitane buah mau maringake man ing wong yakunu kang ana ya man ana iku indahu ana ngasane Kanjeng Nabi ayane minasibiani nyatane bocah-bocah cilik di situ dikasihkan kepada anak-anak itu tradisi ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi ini petani-petani anu iku nek mulai panen itu yang pertama dipetik diatur ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul diparingke bocah cilik sing ana ning majlis kuwi. Wa rawahu Ibnu Sunni an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Wa rawahu lan riwayatake ing hadise sapa jenenge Ibnu Abbas iki ya, Abdullah Ibnu Abbas. Apa Ibnu Sunni an Abi Hurairah. Ibnu Sunni juga kalau tadi Ibnu Abbas tadi Tabrani yang meriwayatkan, juga Ibnu Sunni juga meriwayatkan an Abi Hurairah saing sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala al-Hafidz Haitsami rawahu Tabrani fil Kabir was Shaghir. Riwayatake ing hadis iki tentang Bakuratus Samrah ini sapa At-Tabrani, Imam Tabrani fil Kabir ing dalam kitab Al-Kabir was Shaghir. Beliau mempunyai dua kitab, Al-Kabir was Shaghir. Wa rijalus shaghir utai rijal tokoh-tokoh yang meriwayatkan di kitab As-Shaghirnya At-Tabrani iku rijalus sahih, tokoh-tokoh rawi-rawi yang sahih. Seperti yang sudah pernah saya katakan bahwa istilah sahih, hasan, dhaif itu bukan teks, bukan bicara soal teks, tapi soal rawi-rawi, soal sanad, soal rijal yang membawakan hadis itu, bukan hadisnya itu sendiri. Nah, rijalul hadis itu ada kriterianya, mana-mana yang diterima hadisnya dari Rasulullah. Sebab ini penting sekali, karena kalau nanti sampai bukan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita ini yang paling akhir menganggap itu dawuh Kanjeng Nabi padahal bukan, itu bisa runyam. Karena itu ada ilmu tentang hadis itu yang bukan hanya membahas teksnya saja, tetapi membahas rijal, tokoh-tokoh yang membawakan dari Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, seterusnya sampai kita ini tokoh-tokohnya harus betul-betul tokoh-tokoh yang bisa dipercaya. Kalau ada sebagian yang tidak begitu dipercaya, misalnya dia akan turun derajatnya dari sahih ke hasan, dari hasan ke dhaif. Jadi hadis-hadis riwayatnya Imam Bukhari itu disebut as-sahhul, ya, lebih sahih-sahihnya hadis, karena Imam Bukhari itu mempunyai kriteria yang berat sekali. Jadi orang boleh mengatakan dia dapat hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau orang itu memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang berat sekali. Jadi tidak semua orang diterima oleh Imam Bukhari, saking hati-hatinya. Mulane nek ana hadis lain yang menggunakan kriterianya Imam Bukhari, disebut hadisnya itu sahih ala syartil Bukhari, berdasarkan kriteria Imam Bukhari. Sering terjadi. Nah, Imam Tabrani mempunyai dua kitab, Al-Kabir dan Shaghir. Di dalam kitabnya As-Shaghir ini tokoh-tokoh hadisnya disebut sebagai tokoh-tokoh sahih. Hingga hadis yang menceritakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan awal buah yang dipetik kepada anak, ini termasuk hadis yang valid, yang sahih.
Wa min rahmatihi dam'u ainaihi sallallahu alaihi wasallam li firaqi waladihi Ibrahim radhiyallahu anhu. Iku termasuk rahmate sayange belas kasihnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dam'u ainaihi utawi air mata netra kaliye Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li firaqi waladi mergo pisah karo putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku Ibrahim radhiyallahu anhu. Nalika putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim kapundhut itu Kanjeng Nabi deleweran air matanya. Itu menunjukkan Kanjeng Nabi Muhammad memang mempunyai karakter rahmat itu tadi. Orang yang orang duwe welas enggak mungkin ana deleweran mripate barangan. Fa'an Anasin mongko diriwayatake saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah istune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala melebet ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi ngatasé putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku Ibrahim radhiyallahu anhu. Wa huwa utai Sayyidina Ibrahim iku yajudu binafsihi. Yajudu binafsihi iku asal maknane yajudu itu memberikan dengan rela. Padha karo wong sing lomo ngono kae yajudu iku asal maknane lomo. Yajudu memberikan dengan rela binafsi kelawan awak dhewe ini. Maksudnya apa kalau orang Arab mengatakan yajudu binafsi ai min halatil ikhtidar tegese termasuk kondisi sekarat ikhtidar. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatnya Ibrahim putranya ini sedang dalam keadaan sekarat. Sudah ambil meninggal itu. Napasnya tinggal satu-satu. Itu yajudu binafsi. Faja'alat mongko dadi apa aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam netra kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tazrifani deleweran karone. Orang yang punya rahmat itu otomatis itu melihat sesuatu yang mengharukan langsung meneteskan air mata. Tadzrifani ay tadma'ani. Nang ya. Ngetokno luh karone. Faqala mangko matur lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Abdurrahman ibnu Auf. Salah satu sahabat besar juga ini Abdurrahman bin Auf. Wa anta ya Rasulullah. Dadi ana wong kepaten bojo, kepaten anak barang kok nangis iku cara Arab mbiyen iku termasuk ep itu. Termasuk ep. Wong lanang kok nangis ngono. Ngono. Mulane nalika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu iki pirsa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata, kok seperti orang heran gitu. Terus matur, wa anta ya Rasulullah lan panjenengan ya Rasulullah, artinya panjenengan nggih. Mumun. Jadi ini kayak apa namanya, nggak percaya gitu loh Kanjeng Nabi kok melakukan itu.
nangis itu leweran. Yang di kalangan orang Arab itu waktu itu sampai saiki itu dianggap ora pati pantes lah wong lanang nangis. Dilokno ngono iku Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yabna Auf, he anake Auf, Abdurrahman maksudnya. Innaha rahmah. Innaha satune air mata itu dam'ah itu rahmah. Itu yang namanya rahmat ya itu. Orang yang tidak punya rahmat tidak bisa nangis. Orang yang punya rahmat gampang nangis. Summa adba'a bi ukhra mau keri-keri ngetutake ya Abdurrahman ha ing pemature mau bi ukhra kelan pematur liyane. Pakola mongko dawuh Kanjeng Nabi, innal aina tadma. Kowe isih mempersoalkan air mataku saja. Innal aina satune mripat iku tadma'u, mengeluarkan air mata. Tapi bal qalbu lan atiku yahzanu, susah, sedih. Tapi wala naqulu lan ora ngucapake sapa ingsun illa ma yarda rabbuna kejaba barang yarda sing ridani sapa rabbuna pangeran ingsun. Wa inna taistune ingsun bi firaqika kelawan misah pisahan sira ya Ibrahim lamahzunun yakti sedih kabeh. Rawahu riwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa rawa ba'dahu lan riwayatake sebagian dari hadis itu sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi hadis ini termasuk hadis muttafaq lah ya. Jadi yang mempersoalkan itu Wakila Abdurrahman bin Auf, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Abdurrahman bin Auf itu yang persoalkan Kanjeng Nabi kok muwon putrane kapundhut itu. Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat, mempunyai belas kasihan, mempunyai rasa kasih, mempunyai rasa sayang. Jadi delok pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yardu. Jadi kalau kita itu sedih enggak masalah. Kalau misalnya ada orang dekat kita, orang yang kita sayangi meninggal, lalu kita menangis, kita mensedih, itu enggak apa-apa. Asal nangis boleh, sedih boleh, tapi tetetelan itu ning Arab iku padha karo ning kene. Dadi ora mau trimo nangis tok, ono cetetelan barang. Ning kene kok ana anake mati. Cung, kambingmu lagi jadi, mbok tinggal mati, ngono iku mbek cetetelan nangis ngono iku. Itu enggak oleh. Ku nek konangan Sayyidina Umar jikokno lemah di pampokno ning cangkem iki. Nah, itu. Yo, enggak oleh. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, innal aina tadma wal qalbu yahzan tapi wala naqul illa mayar dorobuna. Jangan sampai ngomong-ngomong yang nek muni innalillahi wa inna ilaihi kan apik. Tapi nek terus kaya pernyataan-pernyataan ndak ikhlas barang ngono kan kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang kepaten orang yang dikasihani, yang dikasihi. Jadi
nek ndelok dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wong iku isih dilanjutkan, inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunu. Kanjeng Nabi bukan hanya nangis, tapi juga berkata-kata kepada putranya yang meninggal ini. Tapi itu tidak apa-apa karena tidak apa namanya, tidak mayas khatur rob. Ini kan yang tidak boleh itu yang tidak diridhoi oleh Allah, ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Saya menangis, saya sedih, tapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Yang kudu dijaga yaitu jangan sampai bicara nangis-nangis silahkan, sedih-sedih silakan, tapi jangan ngomong yang tidak diridani pangeran. Misalnya seperti itu tadi apa jenenge, seolah-olah mengesankan tidak ikhlas. Gusti wong nembe anu kok seneng-senenge gadah bojo kok jenengan pundhut ngono-ngono. Saya kira omongan ketoke kok gak ikhlas ngono mbekan pangeran. Wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma, anna saking Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Zaid bin Harisah itu sahabat, Usamah bin Zaid itu juga sahabat, mulane radhiyallahu anhuma. Diriwayatake saking Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah satuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rufi'ah diangkat ilahi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa ibnu ibnatihi, putra jalere putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, putune. Jadi ana putrine itu kagungan putra tapi langsung meninggal ya. Wa huwa utawi ibnu ibnatihi iku fil mauti ing dalem menjelang mati, akan mati. Fafadot mongko dleweran apa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafadot mongko dleweran apa aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, netra kali Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lau Sa'dun, ini hadis lain tentang cucunya juga, tapi yang negur bukan Abdurrahman bin Auf tapi Sa'ad. Faqala lau Sa'ad, ma hadza ya Rasulullah, niku napa menika ya Rasulullah, jenengan kok nangis nih sepundi? Kayak seperti tadi kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi rahmatun, utawi iki sing jenenge rahmat ya iki, ja'alah Allah, dadekake ha ing rahmat sapa Allah Gusti Allah taala fi qulubi ibadihi, ing dalem ati-atine kawula-kawulane Allah. Wa innama yarhamullahu min ibadihi, angin pestine ngrahmati sapa Allah Gusti Allah min ibadi saing kawula-kawulane Gusti Allah taala, ngrahmati ar-ruhama ing wong-wong sing duweni welas asih muttafaqun alaih. Jadi Gusti Allah taala itu maringi rasa kasih di antara hamba-hambanya. Itu tanda Gusti Allah menyayangi hambanya itu. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Orang-orang yang penyayang itu yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Jadi yuk
itu Gusti Allah Ta'ala ya maha semau gue tenan ya. Sing paring rahmat Gusti Allah Ta'ala, terus sing duwe rahmat dikasihi Gusti Allah. Gusti Allah sing paring rahmat sehingga orang itu bisa menyayangi orang. Kemudian Allah menyayangi orang yang dikasih rahmat itu. Kok ngoten? Ya ben. Gusti Allah mau gue. Nek jenengan paringi rahmat, niku kok mboten jenengan paringi rahmat ya ben. Gusti Allah ku maha semau gue. Ya. Bahasa murid. Gusti Allah itu muridan. Karena muridan dari rak karepe rak kersane Gusti Allah. Ini mbok pikir-pikir Gusti Allah itu memberi rahmat, hadzi rahmatun ja'ala Allah fi qulubi ibadihi. Nanti wa inna ma yarhamullah min ibadi arhama. Berarti sing dirahmati Gusti Allah, sing diparingi rahmat ya Gusti Allah. Itu ya ora sah mbok bantah, iku hak prerogatif Gusti Allah. Innama yarhamullah min ibadil ruhama. Iki muttafaqun alaih. Nah, orang yang paling penyayang ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling disayang oleh Allah Ta'ala ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak sayang orang itulah Allah Ta'ala menyayanginya. Wa min rahmatihi laniku termasuk rahmati Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku layakna ya anifayak nafu, ora merasa rendah, ora gengsi, layakna. Ayam sia yen to melampah ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al armalah sartane rondo wal miskin lan wong miskin. Ana wong sing mbok kon bocah mlaku-mlaku kowe moh iku mergo kowe miskin melarat. Enggak aku nek darani melarat juga kayak dapurmu ngono. Ana Kanjeng Nabi gak gengsi. Nah, rondo itu kan ya kesannya di mana-mana itu gak ning Arab tok ning kene barang kan kesane piye. Kanjeng Nabi ya tidak segan-segan, tidak merasa gengsi, jalan bersama janda itu. Fayaqdi malalahu mal hajah, mongko memenuhi nutupi ya Kanjeng Nabi lahuma kanggo armalah lan miskin al hajata ing hajat. Nah, kalau beliau tidak mau bergaul dengan orang melarat, bagaimana beliau akan menyantuni mereka? Kanjeng Nabi tidak mau berjalan bersama janda, bagaimana mau menyantuni janda-janda itu? Ini Kanjeng Nabi janda dengan orang-orang melarat itu dekat karena memang Kanjeng Nabi itu selalu ingin menutupi hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Janda itu tidak ada yang menafkahi. Kalau duwe bojo kan sing nafkahi bojone gak di bojo. Padha karo wong miskin. Itu termasuk rahmati Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'ti du'afa al-muslimin wa yazuruhum. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya'ti ngrawuhi Kanjeng Nabi du'afa al-muslimin ing orang lemahnya muslimin
orang-orang muslim yang lemah-lemah, bukan yang kaya-kaya, yang lemah, yang melarat, rakyat jelata, itu didatangi oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yazuruhum, an mengunjungi, menziarahi ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing du'afa al muslimin. Orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat, rakyat jelata, itu Kanjeng Nabi kersa mendatanginya. Bahkan wa ya'udu mardhahum, lan nilii sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mardhahum ing orang-orang sakitnya du'afa al muslimin. Ora kok milai sing sugih-sugih tok, sing dikunjungi, sing di sana. Itu pemimpin kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang du'afaul muslimin juga diziarahi, dikunjungi, ditiliki nek ana sing lara. Wa yasyhadu lan nyekseni sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam janaizahum ing jenazahe du'afaul muslimin. Ora dipilih meh takziah, dipilih sing sugih, sing melarat ora takziah. Waco itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak peduli. Mereka orang-orang kecil itu, beliau sebagai pemimpin itu tetap nekani jenazah. Makanya pernah suatu ketika seorang penyapu masjid perempuan hitam, kulit hitam ya, khorkok jeneng. Itu kebiasaan Kanjeng Nabi, tradisi Kanjeng Nabi, nek kumpul-kumpul ngene iki. Kalau ada yang biasanya ada, tidak ada. Mesti ditanya, mesti ditanya. Loh, ini kok Umar nggak ada di mana? Umar sedang apa namanya ngurusi dagangannya yang baru datang dari Syam. Dagangannya. Ayo, dongakno, muga-muga obati ini akeh no. Loh, ini saat di mana saat? Anu Nabi gerah sakit lho apa? Ayo tilik. Biar Nabi. Nah, tiba-tiba suatu saat Kanjeng Nabi, loh, khorkok endi khorkok kok? Wis suwe aku gak tahu, gak temen khorkok. Khorkok itu biasa nyapu atau membuang sampah-sampah yang ada di masjid itu dibuang ke tempatnya yang pembuangan itu. Ditakono. Sahabat-sahabat ya matur, loh, Kanjeng Nabi kok menawa sampun mboten wonten. Ampun meh sak wulan. Loh, aku kasih kandhani. Jadi batine wong-wong ya Kanjeng Nabi memimpin agung kok ana tukang nyapu kok dikandakno barang kula malah ruwet-ruwet dipikir. Dadak malah dian Kanjeng Nabi. Piye aku gak mbok kandhani? Endi anu dudono aku kuburane endi? Karena beliau enggak lihat jenazahnya seperti biasa. Karena tidak dikabari. Karena hanya seorang tukang nyapu pembuang sampah. Kali-kali Kanjeng Nabi minta diterno ning gone kuburan. Terus di kuburan itu Kanjeng Nabi sholat jenazah di atas kuburannya. Sayangnya lalu hadis ini hanya dibuat untuk ndalili bolehnya nyalati jenazah di atas kuburan selama belum 1 bulan. Jadi
Jadi itu diambil itu, tapi orang-orang terserah tahu mbakas hadis itu karena hanya dipakai untuk dalil fikih. Padahal itu kan mempunyai nilai yang luar biasa. Orang pemimpin pedulinya kepada rakyatnya sampai yang tingkat seperti itu. Ini nggak tahu dimunculkan karena cukup hanya dijadikan dalile wong oleh salat ning gone kuburan. Sayangnya kan di situ itu. Wa kana yuhsinu ilal yatama. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhsinu gawe bagus ya Kanjeng Nabi, bagusi ilal yatama maring bocah-bocah yatim. Baya burruhum lan apa ngapii ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing yatama. Wah, pedulinya luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek mben bocah yatim, masya Allah sayangnya bukan main kan. Iki kan duwe wong tuwa sakake Kanjeng Nabi ku diapii dia. Bahkan wa yusi bi kafalatihim lan maksiati sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kafalatihim kelawan ngampu apa jenenge jamin ngrumati yatama wal ihsani lan gawe bagus ilaihim marang yatama. Wa yubayyinu lan jelasake ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al fadhaila ing pira-pira keutamaan al mutarattabah sing kandhek, sing apa bahasa sing apik itu sing ngandhek kan ala zalika ing atase mengkono-mengkono kafalah wal ihsan. Artinya Kanjeng Nabi itu masihati kita supaya berbuat baik dengan anak-anak yatim, ngurumati. Bahkan Kanjeng Nabi menjelaskan keutamaan yang merupakan dampak daripada kafalah dan ihsan itu. Ya mutaratibah ala zalika itu gitu. Yang berdampak al-fadhail al-mutaratibah yang terdampak ala zalika ing atase mengkono-mengkono kafalah lan ihsan. Jadi nek kowe gelem ngrumati gawe bagus ning ngene bocah-bocah yatim, kamu akan mendapatkan keutamaan. Doa masihati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anak yatim mau bikaulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Dudono betapa mulianya orang yang menyantuni anak-anak yatim. Kanjeng Nabi ngendika ana utai ingsun wa kafilul yatim lan wong sing ngrumati yatim fil jannati ing dalem swarga iku hakadha. Ayo ngene. Wa asyara lan awe isyarah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bisababati kelawan driji penuduh iki wasab wal wustolan driji tengahe Kanjeng Nabi wa farraja lan benggangake Kanjeng Nabi bainahuma antarane sababah lan wusta. Kanjeng Nabi, aku dengan orang yang ngerawat anak yatim
di surga nanti seperti ini. Oh, bersama-sama. Berarti bareng-bareng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning swarga. Wa khairu baitin fil muslimin, juga dawuh ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi yusi bi kafalatihim bal ihsanu ilaihim. Dawe wa khairu baitin utawi sak bagus-baguse omah fil muslimin yang dalam kalangan orang-orang Islam iku baitun omah fihi kang iku tetep ing dalam omah mau yatimun ana bocah yatim yuhsanu ilaihi sing diperlakukan baik apa ilaihi yatim. Khairu baitin mina fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Omah sing paling bagus itu kalau di situ ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Itu rumah yang paling bagus. Wa min rahmati laniku termasuk welas asih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nalikane pirsa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam akhada ashabihi ing salah sijine sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halati siddatin ing dalem kondisi sing berat wa baksin lan ya berat genting misalnya jatuh miskin, dililit hutang, ra iso dahar, mergo saking gak duwene, awit iku kalah siddah bapas. Kanjeng Nabi nek pirsa ngono iku salah satu sahabatnya demikian itu yahzun li ajri dzalik. Susah Kanjeng Nabi, prihatin li ajri dzalika krana arahe mengkono-mengkono kondisine salah satu ashabe mau khuznan syadidan kelawan susah sedih sing nemen ayaruku kalbulan dadi apa jenenge tergerak apa welas apa kalbu atine Kanjeng Nabi wayabki malah muwun iku nangis dong muwun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'assiran karena terpengaruh min dzalikal mauqif saking mengkono-mengkono posisine anak salah satu sahabat mau. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rahmatnya yang besar, karena rahmatnya yang besar itu tidak boleh melihat orang yang kesusahan, melihat orang lapar. Kanjeng Nabi itu akan sangat prihatin sekali. Kanjeng Nabi misalnya tidak makan 2 hari 2 malam itu ndak ngeluh, ndak apa, ndak kelihatan sama sekali muncul dari fisik beliau lemes apa-apa. Tapi begitu ada sahabatnya tidak makan sehari semalam saja, itu pucat Kanjeng Nabi, merasa sedih sekali. Nah, itu Kanjeng Nabi itu. Tidak boleh melihat orang-orang susah. Azizun alaihi ma'anitum.
azizun alaihi ma'anitum. Kanjeng Nabi berat kalau melihat kesusahan penderitaannya umatnya. Bahkan nangis, Kanjeng Nabi nangis kalau lihat situasi seperti itu. Falaqad zara Sa'd bin Ubadah. Falaqad zara, mongko yakti teman-teman tilik ziarah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Ubadah. Kalau tadi sebut-sebut saat itu Sa'd bin Ubadah, seorang tokoh sahabat yang dihormati, yang seorang Ansor, tokoh yang dihormati. Sakit Kanjeng Nabi tilik wa ma'ahu lan iku sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf wa ghairuhu, Abdurrahman bin Auf lan liyane Abdurrahman. Falamma ra'ahu, bareng pirsa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Sa'ad bin Ubadah kondisinya yang lemah, padahal asalnya gagah pendekar pahlawan, ketika sakit itu kelihatan kurus, ya wong lara ngono kae ta. Kanjeng Nabi baka. Falamma ra'au baka, langsung muwun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi muwun, ya terus mabaka man ma'ahu, mongko melok nangis sapa man wong-wong ma'ahu kang sartane Kanjeng Nabi. Ana Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya sing melok tilik Kanjeng Nabi itu melok nangis kabeh. Mergo nangis itu termasuk sing nular, ya kowe nangis iku kiwa tengen iso ketularan. Wa qabbala lan ngecup. Kalau yasumu tadi itu sama yasumu itu mencium pakai hidung. Kalau qabbala sekali lagi kemarin sudah saya terangno, nek qabbala pakai mulut. Ngecup. Qabbala Utsman. Ngecup sapa Kanjeng Nabi Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un wa huwa kali Utsman bin Maz'un iku mayitun, akan wafat, sudah mau wafat. Menunggoni Utsman bin Maz'un saat mau wafat itu Kanjeng Nabi wa huwa utai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yabki, muwun Kanjeng Nabi. Hatta qalat, sehingga matur sapa Aisyah, ngendika sapa Aisyah tu Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah menceritakan ketika Kanjeng Nabi melihat Utsman bin Maz'un akan meninggal itu menangis. Siti Aisyah ngendika fara'aitu, mongko ningali sapa ingsun dumu an-nabi ing air matane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasilu dleweran, iya dumu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khaddi Utsman, dlewer ngantek menetes ke pipine Sayyidina Utsman bin Maz'un yang ditangisi. Nangisnya sampai air matanya menetesi yang ditangisi itu. Wa fi riwayatin, lan iku kesebut ana ing suwijining riwayat, annahu stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qabbala baina ainaihi, ngecup sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi, antarane netra kaliye sahabat Utsman bin Maz'un. Summa baka, mongko keri-keri muwun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tawilan kelawan suwi. Jadi dikecup dulu antara kedua netrane sahabat Utsman bin Maz'un, lalu Kanjeng Nabi nangis lama sekali. Bunda rahmatu sallallahu alaihi wasallam
bil hayawan